Dodelom priznanja u vidu plaketa zahvalnosti opština Stara Pazova iskazuje zahvalnost ambasadama, stranim investitorima, ali i domaćim kompanijama koje su svojim diplomatskim posredovanjem, svojom saradnjom, kontinuiranim investicijama i svojim poslovanjem doprineli da naša opština na privrednoj lestvici velikim koracima postiže sve bolje rezultate. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović izrazio je veliko zadovoljstvo što je opština uspela da privuče velike kompanije kojima je i dodelio priznanja. Deleuze grupa, IMAX, POR, Straight Nova, Quattro Houses Paneli, Scania, Obo Betterman, Medius, Milšpet i Tehnoplast. Zaista lep događaj. Predstavili smo 10 kompanija, 7 stranih, 3 domaće koje su u fazi izgradnje svojih objekata na teritoriji opštine Stara Pazova, što znači po nekim planovima krajem naredne godine 2000 novih radnih mjesta u opštini Stara Pazova. Svima je jasno koliko je to značajno u današnje vreme, kada je zaista teško, kada je borba za svako radno mesto, i zaista smo zahvalni ovim kompanijama da su izabrale teritoriju opštine Stara Pazova i da su izabrale nas kao svoje partnere, da ovde grade i da ovde zapošljavaju ljude, da ovde doprinose i pune budžet naše opštine. Znate i sami, to je veoma značajno u ovakvim situacijama. Mogu samo da izrazim reči zahvalnosti i njihovim ambasadama što su dale zeleno svetlo i podršku opštini Stara Pazova da tek od strane kompanije dođu na našu teritoriju, a i njima zaista što svoje velike objekte žele da grade u Staroj Pazovi. Diplomatskim predstavnicima ambasada Austrije Dietmaru Habacheru i predstavniku ambasade Francuske u Srbiji Andrijenu Adaku plakete zahvalnosti dodelio je šef kabineta predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije Nebojša Pešić, koji je ovom prilikom čestitao opštini Stara Pazova na razvoju, s obzirom da je u posljednjih 9 meseci realizovano 6 direktnih investicija stranih kompanija. Opština Stara Pazova u Sremu, u Vojvodini i Srbiji možda predstavlja najvažniju vezu između dva najveća grada u zemlji, Beograda i Novog Sada. Sve važne saobraćajnice u regionu presecaju teritoriju opštine Stara Pazova. Kroz opštinu prolaze značajni međunarodni železnički pravci koji idu ka Subotici i dalje ka Mađarskoj i Nemačkoj na sever, a ka Nišu i dalje prema Grčkoj na jug. Možda upravo zato ovde, na raskrsnici puteva Srbije, započinje ono što bi se moglo nazvati novim vremenom, koje će uz viziju i naporan rad doneti rezultate, i to one rezultate koji će doneti bolji život građanima, ali će nas također povezati sa Evropom i svetom. Predstavnici kompanija zahvalili su se na dobijenom priznanju, a ovu priliku iskoristili su i pozvali sve potencijalne investitore da ulažu u Staru Pazovu, jer upravo je ovde moguće investirati bez nepotrebnih problema. Ovaj distributivni centar koji gradimo je na 33 km udaljenosti od centra Beograda, što je nama izuzetno važno jer imamo veliki broj prodavnica u Beogradu. S druge strane, opština je odlično povezana sa svim glavnim putevima. Također, nadamo se i otvaranju nove petlje koja je najavljena za opštinu Stara Pazova. Uzimajući u obzir naša iskustva, mi zaista u ovom trenutku možemo reći da je sve proteklo kako treba, tako da bi i naša preporuka bila i drugima da ulažu i da razvijaju naravno svoje poslovanje kroz saradnju sa opštinom Stara Pazova. Zbog geografskog položaja opštine Stara Pazova i veze sa tim koridorima, evropskim koridorima, odlučili smo da na teritoriji opštine, tačnije na katastarskoj opštini Novi Banovci, izgradimo veliki logistički centar sa budućim pretenzijama na kargo centar zbog blizine aerodroma Batajnica i sa nekim praktičnim razvojem kao što je i outlet centar, retail park, strip mall, zbog blizine Beograda i stanovništva Stare Pazove. Ukupno poznate su te poteškoće koje su svi strani investitori imali, a mi pogotovo. I više puta smo izlazili u javnost i u medije i nismo uspjeli za 6 godina da realizujemo investiciju. Baš smo danas, srećno smo se ovde svi, jasno posebno srećno smo se okupili ovde i da pokažemo da je novi talas politike u Srbiji već sa gospodinom Radinovićem i njegovim timom, već i da se vidi promena svim investitorima koji imaju nameru uopšte da investiraju u Srbiji, da dođu prvo u Staru Pazovu i da se uvere u kompetentnost rukovodstva i susretljivost također cele opštine, a posebno predsjednika, Radinovića. Želim posebno da naglasim da smo mi već bili i pokušali Stari Pazovi da investiramo kako bi ocijenili našu fabriku.
kažemo, jedno od najsavremenijih po pitanju prefabrikacije elemenata i za, da kažemo, na tržištu jeftiniju, bolju i energetski nadasve efikasnu gradnju. Probali smo to ovde sa prethodnom vlašću i nismo uspeli. Kako je došla nova vlast, moram ponovno to da naglasim, zaista sve je išlo kao pod nosom. Svi se brinu o nama, bilo koji nedostatak, ako nešto zaboravimo, nešto da uradimo kako treba, jer ne znamo, ne poznajemo celu materiju, jer odmah nas savjetuju, dolaze, javljaju nam, pomažu i bukvalno u roku od nekoliko meseci mi smo vlasnici zemlje i krećemo, nadamo se, za mesec dana. U prethodnih godinu dana, dok svetska ekonomska kriza dostiže svoj maksimum, opština Stara Pazova je naporima u vođenju socijalne i ekonomske politike umanjila negativne efekte sveopšteg slabljenja ekonomije i još jednom je potvrdila epitet povoljnog poslovnog okruženja.